Ang Mami Kemprai, ang langting hasintuni, ore ang do present aira haflong hadong balai sufrui, ore extra ang acting book laidu, ore ani family member krip total 8 jon jadu, bendo tuijing 6 jon, ore he ang 3 number, ore he ang doha era ha khajai simini siklai dada doha ang shooting abo dong, ore he ang ili doha ili khaja do ili excited jadu doha ang shooting klai baha. Ani video album bo katang khai release sadika ore krip bo buki nai lai dada khaja simini siklai he krip like share klai katskala ang bar khaja dawla nang first nishang ne ani photo shoot ang klai ka 2016 plus gide ore he ang bunishang acting klai mane bo ar khaja blang ska ancha nishang bo khaja du but skabo ang ili interested jaba mo skabo ang klai nang skabo klai frang fia ha ore sanchi achana klai ani ili phone call pai langkha ore phone call pai dada angke ili surprise reka Newton dada angke ili khajari khabu ore ha ang sanchi achana klai he buni YouTube channel ha ani album bo baigo ka ili ang khaja ka ore malai bo kribo hamjo kha ore first time ang ili video klai ba ora bo ang ili acting klai ka ore ora ang ili support klai ba Singizram busa ore Samrat Dion ore Newton Langthasa Director first time ili album klai ba ha ang ili kha khin ka ang musibo klai ba ha su shibo laiji ka khaja kha ang ore klai bo phunu phuka malai bo kribo nai da bo khaja kha kribo hamjo kha ore he ang do second ha film bo klai ba maika film klai be pore bo do ha ang fir album bo klai ba maidu regularly ang do khustang balang bo maidu ebulai na phada rang ili bo khaja kha ang dada Newton Langthasa ka ili thank you sma baudu khajang bausia ang khajang mujang buka ang ili thank you sladu ani ang khaja eba jinis ke bubu an klai pura klai bani klai hi do ha ili regular thang phalang do ani khushi busiba anthane khusi ri du ang bo bisni khushi ke dang du ili khaja do ili jing khaja simini sisi dang smai do jing do ha ili thang phalang do ar nishi ibu jini khushi ke nishi support klai phalang do jing sky bar hamdai bo phun palang nang jing ani hidden talent jabuka ai extra ili khustang mo menjing do answer ka lai shi pururi mane busne ang tuition khamri chiri mane ode ang bujai do skare busibo ekbar jong bujidu ule ang ule khaja du ar do upcoming ani project habo ili khushi bangdu ang do hanish kits bo ulla jaya adu gatang ang krip ne phun palang nang nisi kribo buke kribo nai lai katskala ang khajala nang ore ani lugro krip Dimasa ke ang krip ke buchiala du nisi jing krip ke bo support klai nai nang skala jing skang bo thang balang ma jing khustang balang ma krip ne bo khajai ma jing ar jing ili khustang balang ka skase krip bo jing ke michi balang ba nu balang ba olbani jing krip ke bo yakon skang bo da jing juru lai nang krip bo ar jing channel abo krip jing long du krip jang khustang smai nang dada sbo hausigini phaiya olbani jing phaiya ro shang jing khustang du phaiya skala jing dang fia olbani ni sikrip bo yakon skang bo da jing jang bo si khushi bo siri ka skala jing bo khaja lana